thutha wa maminista Mutahi Kagwe na Fred Matiang'i gucemania na maabitha a ugitiri macibu na anini ao tauni-ini ya Nyeri. Atongoria ya thirikari nene maugite ati kuona murimu wa COVID-19 uri matura-ini mothe, macibu na anini ao mari na bata muno gukinya ndumiriri cia thirikari kuri muingi, na muno riri kwina moritu maumanite na murimu wa COVID-19 matura-ini. In the counties that are more rural oriented, and we know that when that happens, the frontline soldiers will include the sub-chiefs and chiefs and those in administration. And even if actually we were to flatten the curve tomorrow, we have a hell lot of work that we need to do, especially putting our communities together, re-engineering social relationships, and working better to ensure that we keep our populations not just safe, but we avoid some of the experiences that we have had. Kuma hau moire thabari nginya Muiga kuria mahingurire ceceni njeru ya borithi iria yakitwo na kigina kia ukuria wa gicigo gia Kieni NGCDF mbere ya mathiete kuruguria tabarira ingi ota yo itura-ini ria Narumoro. Ndereti ya tabarira ya ugima wa mwiri ya UHC yatuika ni kurugurio weru rita riri kinyitithanio na NHIF niguo iteithie andu aingi. Walikuwa wamesoea wakienda hospitali iko na ile kakadi ya UHC, sivyo? Kwa ndirauga wana Mutahi na ndugu yetu bwana Matiang'i, vile yoyote inaweza fanyika, sababu wakati hii kitu ilisumama na iko na corona, mabiashara imeharibika, ado matire na kindu gya gwiteithia neguo kati ko mogienda andu aitu wewe ito ucoka guku ringi nigetha andu makorwo na biometric card ya NHIF, National Hospital Insurance Fund. Nitukwambia maundu macio narua na nijui mukugika. Thegia ya uguo kanini keganiririe Mutahi Kagwe kunyitirira mutaratara wa waki wa thibitari njeru ya Kiawara ni thirikari nene hamwe na ya Narumoro iria irakuona unyitaniri na thirikari ya county. This is the only sub county ambayo hata haina hospitali. Hospitali iko hapa na sana ile ni private. Kuna hospitali tunatengeneza kule na tunashukuru sana waziri. Mwerekera wa thirikari riu ni kurora uria ikurehe iguano matura-ini muno thutha wa murimu wa COVID-19 kuonekana ta yuracoka thi. Handu-ini ha Inooro TV ndi Narumoro kaunti ya Nyeri, njitagwo Martin Munene.